Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm Reng opinyon dareng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ng Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan niyong masalese nga maano dareng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Pampanga, Pampanga, as na pong Kanyaman, ketikem Pampanga. Mayap aug to kabalen, nepo nanano ko po kasalungsungan. Sana po at kay kayong masanting kabilyan, kaba pong malbe kayo, king kaya katamong programa, king kaya katamong kwentuang Kapampangan, kaya ni po kayong CLTV 36. Nga ko pong sasabihan, nano pa ta, makipagkwento ko pa mo kabang ikay po magugto kayo, o magpainawa kabang malbe po kaya kami live na live time po kayong channel 36, nung ala kayo pong wifi o ala kayong data, bukla iya po yung kaya kayong telebisyon. Nung namang malbe kayo, kaya kayong gadgets or kaya kayo po magbiyahe kayo. Munta kayo po kayong CLTV 36 page, ang po kayong CLTV 36 YouTube account. Bakang makayabe kayo po, king kaya katamong kwentuan. Nano pa ta, ibiyemi po kaya kayo, ini po nga balitang mga palyari, Keti, Labuad, Kapampangan. Nano pa tayong amanong siswanan po yung kulturang Kapampangan. In kaya katamong gambulan, kaya katamong pamitalamita, ngeni pong Miyerkules, at 13 ning Setyembre, po. Ikay nga pong manalbeking kasalungsungan, makyabi kayo king kakatamong kwentuhan, mag-shoutout kayo po ampong mag-comment kayo. Reta pong amanuan ko, nung retang kaya kayong kaluguran king be, retang kaya kayong kakaluguran, ampo pong kakilala na bida ngening Aldo, o Reni po, malyari kayo magpa-shoutout, kalupada mo po, Rening kaya katamong birthday celebrators ngening Aldo. Ayan, happy birthday po kang Kagawad Angel Antigo. Ayan. Happy birthday na mo naman po kang Francis Cheese Pineda na kanako pong classmate anyang 4th year, anyang high school ko po na from 1st year to 4th year. Happy birthday, Francis. Oren po, ikayo po po, ating kayo naman pong buring pag-greet kaya kami, mag-comment kayo mo po ating tamo naman pong announcement kaya ni iya po kayong Rainbow New Life Mission International Ministries Incorporated, ating la pong Jam in Worship 2023. Kaya niya pong November 24, alas 9 na po ning abak, Aldoya pong Biyernes, Malyaria po yan kay Coneta Astrodome, Pasay City. Ulitan ko po, Jam in Worship. Happy viewing po, king kaya katamong suking talapanalbe, ngening Aldo, yung kanang kakaluguran. Chantal Miranda Manukdok, naausan mi pong Madonna kaluguran. Dakala salamat king kaya kampamanalbe Aldoldo. Ikayo pong suki mi, kening nanu pata. Makyabe kayo naman po, mag-shoutout kayo. O kaya naman po, mag-share kayo ketang kaya kaming kasebyan. Ngening Aldo. O ini po ngara po rin mga tuwang Kapampangan, ing po kanong malulumod, pataraman, kalawatan, buli na pong sabihin, talan niya po, ketang pataram. O yan, a drowning man will clutch even a blade. Ngara po O yan po, tayo kayo ating kayong abye pong example, nung makanano tayo pong mas antin dyan, itang kasebyan tampong hening Aldo. O ini na po, kabalen, dahil pong kaya katamong balitang balita, Keti, Labuad, Kapampangan.
Mumunikala na pong Mayor Vilma Caluwag ng City of San Fernando, ing pa magbuong task force ang magbante kareng roadworks king Syudad San Fernando, bang asa lese kanuing mabayat galoning trapiko. Iti kay bat ng atukal ing kakulangan keng koordinasyon keng pilataning Department of Public Works and Highways at ning local government unit keng pa maglaga vertical clearance keng Lazatin flyover anya pong Sabado. Magbalita ay Paulo G. Santos. Hanggang pakisabing mayap, makisabi ko po kaya kayo. Magkit na ako pong pabanong makisabi kaya kayo, kareta pong stoplight tamo, hanggang po kaya tarong sasabihin nyo, lagi na kasi sasabihin na, ay, atyo na lang, may kain na lang rin, may order na lang, may kesyo na lang, umiras pong magkit pabanong ha. May po, yan siguro pong make around the world, yan po itang kaya katamong kayo, siguro pong miras na by this time. Ano natin, balada ng tao, namin gagawa na ng LGU. Iting sa ising ng City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag kareng tauhan na ning Department of Public Works and Highways o DPWH ining Lunes, September 11. Pepayaw siyang emergency meeting ikalubag kay bat ning mabayad at traffic at denasan daring motorista king Jose Abad Santos Avenue king San Fernando anyang Sabado, 9 ning Setyembre. Ingigit ng sangkan, mika masaleseng coordination keng pelita ning local government unit at ning Department of Public Works and Highways keng pa mag-install keng vertical clearance keng Lazatin flyover. Depensa na ning DPWH, aliwa ila mismo ing mga bit nunereng kontraktor akarelang kesabi. Problema po last Saturday. Kasi kami pong DPWH kami, supporting kami po. Yung naging problema po talaga, sobra yung pong may delay itang mga bit. Na emi naman po kasalanan, emi po igit na makanano yan po yung sabi na po kasi, di sabihin po 8 AM, di ba? Ita po kung kabilang portion po kasi, yan po yung kabila, may alwala pong team. May alwala po kasi may panggakarin eh. Alwala pong portion ni Nera Panggakarin, alwala yung portion ni Nera Panggakarin. So ita pong metong kayo, kita pong bandang Petron side, okay na yan po. Yung naging problema po, itang kini pong banda, kini pong kabila, 8 AM, sabi na po nitang foreman papunta na lang po on the way, miras siya pong gatpanapon, na po balo ng gawa, may pasarami po, makanyan, kanyapin po makanyan pong may gulo, na di kami po as ka rin, susuporta kami po just in case na atin pong may sirakin bumda, sopan nila po. So makanta po yung making Agpangkari City Public Order and Safety Coordinating Office si Posco Chief Louis Clemente at Focal Person Darius Hison. Misdan laking sala-sala pong obra ning DPWH at taganang megresulta iti king traffic gridlock nung alang masaleseng coordination king LGU. We are not at the mercy of the Tengganwa. Kailangan marami ang masalese. Nung malaw niya darasan, Tenggata no pakeni, then schedule tayo ng dito, bakit tatsunungan tayo ng gamit. At saka itabo, maging tabo responsible. Kasi kaya katabo niya task nila eh. Tapunga mo nun yun. Kasi sabihin yung kontraktor, di kayo nga pasabi na rin kontraktor. Ano dapat di kayo eh. Ing resolusyon ng Mayor Caluwag, mika task force ang magbante kareng road construction, lalo na kareng suking major highways. Magobrakengan po kayo ng tindamulag, po protection ng dakayungan. Pero, siyempre po, yung po makanini, emiya po talaga kasalanan. Pero kaya kami yung ipaparsala. Anong kasakit? Tang ipaparsala ya po kaya kaming kontrolado. Re pong stoplight sa ren, kalwat ko no pong sasabyan karela. Ang gamang pong ala. Sabi da, maka-order na lang, ikwa ko na pong may gipabanwa. Ala pa rin, hindi po for the last time sinabi daw, October na naman, dimdabyo. Na ano pong gawan ko, nung emo po yung nasasabyan, nasabyan ko kaya kayo. Ay, apin po yung maka-upset, maka-frustrate. Kasi po, liwalita kang magobra ka rin eh. Panauli, nanong ikuha mong commitment, Karela? At atimbang susunod na meeting kanina? Opo, sinabi ko pin po na kailangan, nung kailangan pakisabihan na rin kontraktor, kasi di ba kailangan, yung DPWH, yung mandikta, karetang kontraktor, nung nanulang oras ka gobra, liwaitang during
rush hour, di ba? Siyempre, kung tanganda ka tamo, sabihan, danong nano ka nung pilinan tamo, safety or traffic. Siyempre, burita mo, safety. Tsaka Agpangpakeng si Posco, aliwa mo ing pa mag-install keng vertical clearance keng Lasatin Boulevard ing meging sangka ning mapayat at traffic keng Jasa. Nune pati na ing shooting ning metong a teleserye keng Siping Balen a Bacolod. Samantala, susubong na naman kanuning sangguniang panlusod ami kakontrolya ing city government kareng traffic, equipment and facilities keng San Fernando, bang lakwasdang tutukan ing urban development. Yes, actually king Sanggunian ngeni ating kaming propose memorandum of agreement regarding kareng traffic lights. So gagawa kaming resolution nung no karin didinan tayo pong upaya ing executive na to enter into a memorandum of agreement. Bang kanita po ing city, yan na po ing mag-manage kareng traffic lights. So ito po ing panigobran mi as of the moment king Sanggunian. Ako yung kayong talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalan. Bayo po yung kakatang tutuking balita o po. Mismo pong Paulo G. Santos, manalbe po king kakatang programa at papa-shoutout ya. Kapatad, nung nanuman yung gagawan mo ngayon, balok maka-field ka, mimingat ka palagi at dakala salamat king pa magtutok mo kayo nga balita ngayon na talagang concerned ring ganang lalabas kay king syudad San Fernando. Para po kayong tutukitang balita, makalatag no kanu. Reng miyaliwang flood control projects ng DPWH keng San Simon, Pampanga. Mamagasa no man ding memalen na umpisan dano reng proyekto oras na kumating albog ban kanita eno pasibayong makaranas kalbaryo ne po. O ini magbalik po Paulo G. Santos. Antimo nga layang pilwalan ng albug keng harap ng gas station na ini keng San Simon, Pampanga, anyang dasaning CLTV 36 News, Lunes, September 11. Pakakalale lang daralan deng motorista bang lumbug deng karelang saken keng malalama porsyon ng mesabing dalan apilming makalbug pa se kauran. Agpangkang San Simon Mayor JP Punsalan, ditak namo ing pibabatan dareng daralan keti uling oras kumati kanuing albug. Umpisa na ning Department of Public Works and Highways o DPWH ing pamagtasking may sabing dalan. Yung pong CDCP Caltex Road ay gagawin na po. No? Actually, nagsukat na. Ang budget po niya is 20 million. Itataas po yung mula dun sa MacArthur Road, paakyat po ng NLEX. So yun po ay nabigyan na po ng budget. So iniintay lang po sigurong matuyo yung tubig dahil may tubig pa rin hanggang ngayon. No? So, yun po ay gagawin na. Isabi na nemo rin ganun ng DPWH ang po ng NLEX Corporation ing dredging kareng Sapaking Santa Monica, asasa puking Danum, manibat Abacan River at aliwapang upper stream ning Pampanga. Pagsadya na mo rin ganun ing pamagtasking Tulaok Bridge, iti bang dinandalan ing rehabilitation ing NLEX portion, alimbog anyang milabasa nga bagat, meging sangkan ning albog. Pangalawa po, nagpadala na po ng mga equipment dito sa atin. Dito po sa Tulaok Ilog, no? Tsaka doon po sa Santa Monica, no? Ilog. No? Nandiyan na po yung mga draga, yung magdidesilt ng mga sapa. No? So mag-uumpisa na po sila. And then, to follow po yung NLEX sa Tulaok Bridge. No? So nag-testing na po ng soil testing doon sa magkabilang panig. Bukod kareng may sabing proyekto ng DPWH, manyawad yan naman kanong coordination keng National Irrigation Administration ing Technical Working Group ning San Simon LGU, bang di ng solusyon ing albug. Metong kasi kanu kareng maging sangkana naman ning albug keng Balen ing pamag-overflow ning Arnedo Dike. Hindi lang po yun ang problema. No? Sa kasalukuyan po, may inaayos kaming drainage, yung galing po ng Manabak. Yung galing tubig dito, pag tumas po yung ilog, yung pong sa control, no, yung Arnedo Dike. Meron pong butas doon na kailangan namin matakpan. Kaya kino-coordinate namin siya niyan, dami na naming sulat, di kami pinapansin. So siguro muingi ako ng meeting sa kanila. Kasi po pag mula lumaki yung tubig, tumatagos din po yung tubig dito sa papuntang NLEX. Samantala, maamasano man ring apektadong motorista at memaryo
na maging epektibo ing gagawang engineering intervention bang milako na ing ngalbog halos banwa-banwadang sa saing-ising. Opo, maragulya pong bagay itong magawaya po. Salamat kayo po, kahit nung matupad man itang sasabihan ng aita. Talong masating sir, nung ngayon ay lumbog. Kaya lumbog yan pa si Bayo. Wala na naman. Pila na pong beses, yung albog na talagang kay midalan kayo ni. Lalo na po kami, mag-tricycle kami. Reng mag-aral, makakalunos sila po, poretang talagang alang sakyan ng mga dagul. Mo po rin, tricycle rin, nila po midalan kayo, pang maragulya talaga. Yanong pong midina niyang pagkakataon, ni kakatamong kay, magawain ni, maragulya pong bagay para kaya kami. Ala pang eksaktong pesa, nung kapilan la pagumpisan den construction projects ame banggit. Mamiyene mga nung kapabaluan agad ng San Simon LGU, dikil ka ring alternate route, oras magumpisa la ring proyekto. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, oy ni po yung masanti nga balita, aparte po keng bakbakan keng hardcore. Metong mo naman keng maging highlight ning kayayari pa mong FIBA Basketball World Cup 2023, ing pepakita mong Pinoy Hospitality anti mo pong host country. At patse sinabing total Pinoy experience. Syempre, pumawala ing manyaman, pamangan. At pangaras keng pisasabyang pamangan. Ela po pay tawliren kapampangan lakwas nung ating kebaluan po ne, keng kulinarya, baliyo naman po in Pampanga, ingausan ng culinary capital ning bansa. Kaya naman keng pamag-host ning Pilipinas keng 2023 FIBA Basketball World Cup, dimpong ke katamong kabalen, deng inaus da, bang patakman ka ring bisita, ing manyaman apamangan. Kaya be po kareni di Ramon Tang Jr. ning Century Hotel, Elsa Raymond Hoxon, yabot nepo ning Lola Norse, Poch Horola ning Everybody's Cafe, Pinky Roque ning Granda ning Cafe Mundi, Chloe Kaugira ning Ista Pampanga, Systems Plus Computer College, Caloocan Branch na nirepresenta ng Happy Bustamante, Ampong Din Nuke at Howard Dison ng Diosdado, Antimong Executive Chef at Partner Kitchen. Miras mo naman po king 95,000 meals ing karelang agawa king ali-aliwang event ning World Cup. Baliw po kabalen, akakita mo talaga, nakikilalanan po, kilwal at kilob ning bansa nung makananula kagaling magluto. Rengke katamo pong kabalen chef, ikita naman po kayong FIBA World Cup, elamo po rin Pilipino rin peg Silvianda po, rengke katamo, peg tao, rengke katamo pong chef, na ibat po keti kayong Pampanga, inya naman, panigurado, megbilib no naman at sinikat naman po ing Pampanga at rengka Pampangan, kayong mabilog ayato. Kabalen, eko pumama ko king pamanalbe, king nano patauling king kaya kaming pamagbalik. Kaya betay king kwentuhan ing meto nga estudyanteng Kapampangan, student journalist ya, na miyabe po kare 50 new Plaridels na po ning bansa. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Pampanga, Pampanga, nakatamo pong Kasuelo, Keti, Pampanga. Lakwas na po ning ababalo tamong atin tamong pong kabale na kikilalanan po kareng miyaliwang organisasyon o award-giving bodies ne po. Lakwas na kaistong kaya na kanya po ne, akakita mo po kasi nung makananula, daragol din kay nakang Kapampangan at nung makananula, pong maging responsable ne po, inya po makatula po na metong ne naman pong kainakan. Recipient na po ning New Plaridels ne po. Limala pong pulo kayong mabilog a bansa at metong niya po kay nakang Kapampangan. Editor-in-chief ne po ning The Angelite ning Holy Angel University at pauli na po nitang kayang pamanyulat nitang pang student journalist na inya po Mia Bea kareng 50 New Plaridels na po ning Pilipinas. Ala pong aliwa nune Princess Payumo Maya pa oras, Princess. Maya pa oras sa Chikong Malago. Salamat, Princess. Ayan, kayabe tayo po Princess via Zoom ne. At kita naman kalupa na yung kaya kayong Atching Malago. Malaguya naman talaga Princess at syempre po biyasaya pa ne. Princess, bayo tamong taking kaya katamong kwentuhan. Po ating kapamburing i-shout out ang pong i-greet. Sige, bibiyaking oras kaya ka. Apo, mabuhay! Karanga pong Manal Be, Ngeni, and shoutout ko na po rin kaya ko po kay The Angelite. Manal Be na po, live po ka na ako, Ngeni. Kaya be mula, sige, malyari mong sabyan lagyo. Marakala po baka marasta mo po po. Ay po, baliga na po, nakaluguran ko na. Okay. Princess, nanong kurso mo? Tourism management ko po, Atching. Wow. Makanano ka miras keng journalism kasi usually naman balutam kapag makanya nere tangkeng communication tapos ika keng kang tourism medyo malawot siya bagay pero yung pamanyulat naman yung journalism naman naman talaga actually mamiling kurso kapag lakwas na kareng keng student publication pero syempre buri kong balu makanano kang mili niya keng makanyan. Actually po simula po yung grade 6 ko. Student journalist na ako po. Kaya rin pong Holy Angel University. Nagdala po kanta Angel Wings. Kaya po, student journalist ko rin po niyang high school. Kaya rin po, The Angelicum naman po. Ang ganda-ganda po yata ang campus paper po ng Holy Angel University. Pinasukan ko po. At saka po ngayon ni college, The Angelite naman po. Ito po, marami po na mangutang na tourism student ko po. Sure ko po ba talaga na mag-apply ko po kaya The Angelite mga yan? Or sure ka bang EIC ka talaga makaya po? Ito po. Pero enjoy mo yung pang-student journalist mo. Pero ala kang planong mag-shift course, bakanta po. Balo may tayo nano nakawaring year? Fourth year na po, ma'am. Mag-graduate na ako. Fourth year na. Pota ba, isipok mo manaliwa ka career path lakwas na kanyan, ma-acknowledge ka bilang metong student journalist, ali mo kaya katamong lalawig, nali mo kayong school, kay mabilog Pilipinas. Makanano kang may pili na miyabe, karet ang 50 New Plaridels na ning kakatambansa? Actually po, Archie, mangutang natin po, mag-apply ko po ba? O nano po bang gawa ko? Pero, yung totoo na po na yan, mag-email na po kay The Angelite na maka-address po ka na ako. Tsaka direct message la po kay Facebook po na atin na pong gawang makaninig project. Tapos, metong po kayo may pili na out of
I'm one of the 50 Plaridels po mga tatapos po. Sabi na po, mag-send ko pong photos na makanini po yung tema dahil po atila pong digital magazine, ayan po yung mga flash. Tapos po, may meron pong interview questions na may feature lari po kitang website na po. Wa ini nga no Plaridel ini di ba inga meg-organized keni inga Republic Asia Media Incorporated. So makaya naman talaga makalinyaya naman talaga kay nga media ini nga meg-organisa nga ini na. Baluta naman po para ka rin kaya katamong kabalen no Plaridel kasi itang Plaridel baluta naman yapi niya ning ginamit ng lagyong kay ning kaya katamong metong ka rin bayani tamong Marcelo H. Del Pilar. So kapag pisabiyang journalism, writing, lagi yung makatakikitang Plaridel, ne o itang Del Pilar. Inya makatula na milinya ka karetang Plaridels na ning kaya katamong bansa. During the interview question, abrik sabihan, kaya ne live interview or they gave you the questions tapos segutan mo lang video makanta o talagang ating live interview? Sagutan ko lang mo po, Achi. May meron pong questions tapos sagutan ko lang. Anti mo na ano mo itang metong kareng mekutang keka? Ayan po, itong background ko din po keng as a student journalist. At ang infon pa po Kenny, alim mo po itong pagiging student journalist ko, pero kitang na rin po kung ano po yung gagawin ko outside ng pagiging student journalist ko po, at saka kung ano po itong bagay na atutunan ko po throughout yung journalist. Ikit ko mo naman Kenny bala mo ining no Plaridel sa inila metong kareta nga kumbaga meging basihan da itang ikit da nung makanano kayo katapang para ilwal detang community issues na apabalo tala kareng kabalenta mo retang katutuan ikayo kay the Angelite para kareng kabaluan da rin kaya tayo mong tala panelbe retang susulat yu ka rin alila mo ba about the campus, about the students, the faculties makanya nanula pa rin basa ada keng the Angelite. Apo. Ayan po maliban po syempre po campus publication kami po about keng Holy Angel kung naano po itong karing students. Princess, clear ko ba? Clear ya ba yung kutang ko kaya ka? Medyo mawalaya kasi kay airing audio ng Princess? Ma'am, loud and clear po, Achi. O sige, ulitan kay itang kanakong kutang kasi medyo mawalaya yung audio mo din. So, nanula mo usually detang ay basa da keng the Angelite, bukod ka retang about what's happening in the campus, itang siguro itang apansina na ning Republic Asia Media Incorporated, nung bakit, bala mo may pansin niya yung the Angelite mismo and you, that you are brave a student journalist. Kabalan medyo magka-problema tamo pong bagyaking audio ng Princess, medyo magka-problema tamo kay audio magpatad-patadya samasantaya sagli po signal ng Princess bakan tamas antin dyan tayo po kaya katamong kwentuhan magbalik ya po nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Magbalik tamo po king kaya katamong programang Nanong Pata, king kaya katamo po nga masayang kwentuhan o pamitalamitan po ne, kaya being kaya katamong pagmaragula, student journalist, iba't po kay nga Holy Angel University, i-Princess Payumo, ayan Princess, ayan, o, pasibayong meyak, iting kaya katamong Leguan Princess, with clear audio, ne po, bayo kaya kutangan ni Princess, o rin po rin magpa-shoutout kaya katamo, at Chingtina Legaspi, ne po, ning Kabalen Slingshot Shooters. Hello po, Ma'am Tina. And thank you po for watching. Anti mo naman po Sir Aaron, Koyang Aaron Hernandez, na manalbe po king kaya katamong programa, ne po. At ay ni po ne, Tita Choli Palabasa, ne, magpa-shoutout ya mo naman. At ching malago kabagay mo maski nanong sulod ng achiku, bagay na. Thank you so much, Tita Choli, kaya kang appreciation. Kayang ka na akong susulod na imala na ipuapansinan manibat na po. Lagi tampong mabulaklak, uling kaya katampong kwentuhan, manyam po kakiya po king sampaga. At kakakwentuhan tayo po pasibay Princess, ne? Princess! Hello po, Chi. Yan. Clear na ako kaya ka, clear na kakanako niya, isundo tayo, kaya katang pamitalamitam. Princess, nanditang kukutang connectang makanano me papalob, reng community issues, reng isyong panlipunan, kaya metong student publication, kalupan na ning The Angelite, na meging sangkan bang kanta, akilala da ka, akilala da yung school and the publication, at ikapin, maging metong kakareng 50 new plaridals na ning bansa. Opo. Kaya kami po kasi isipan po yun po, ready pong estudyante na ready. Alam po ba sa estudyante ng Holy Angel University,
pero citizen na rin po keng Pilipinas na kailangan po na makialam at na rin pong kapabaluan po keng mga local issues, national issues. Kasi po, ilan rin naman po may apektuhan and may impluwensyahan. So, relevant mo po talaga na magtakal kami rin pong mga. Yes. At saka yung masanting pa kay na princess na itang kabangan na ka balo mo na nanong malilyari, nanong pwede mong agawa. Kasi nung informed lareng estudyante rin kayo na kanta mo, itang balo mo itang keng decision making tamo, ali mo ngeni no na in the future ne po tang may ngayari ta na gamit tala retang balo tamong impormasyon keng kasalungsungan. Ore ni re magpa-shout out kaya ka at kaya princess ne. Ayan Angela Manaloto siguro abe ang mula ne. Angela Manaloto. Manalbela keng kakatamang programa magpa-shout out la. Anti mo naman po rin aliwatan pang kabalen oy ne. Sabi ng Angela, pa-shout out po the Angelite 33, love namin si Ses. Malalan. Lugod na naman rin kaya kang kayabe. Nixon, ayan, Nixon Kayanan. Hello, Nixon. Malbaya naman. Nino pa, Areni. Ayan, karakaldaring Manalbe. King kaya katamong programa, king kasalungsong. Sige po, magpa-shout out kayo. Bakang tabalo mina at kayo kenat kayabe. Da kayo kami nga duwang princess. King kaya katamong kwentuhan. Princess, makanano nakakaluwat bilang EIC na ning The Angelite? 1 year po. 1 year pa? Po, 1 term. May tuya mo po kasing termino yung pagiging EIC po. So after a year, manalili na kayo ne. At keng Opo. year mo pa, karin may kilala The Angelite, ang po ante mo one of the new Plaridals na ning bansa. Kapilan niya? Kapilan kami pili, kapilan na kape pabaluan na miyabe ka? Parang po late July or early August po. Kasi po, aim na po kasi para kening digital magazine, ma-release po kay National Press Freedom Day. Okay. Kasanting na at least akit na kayo, akilala na kayo na atin palang kayo nakan. Kasi minsan po tabalada rin aliwan tao ne rin kaya nakan. Minsan kasi balo mo itang criticism ka rin kaya nakan. Itang balada alanong pakialam. Pero makanyan na may feature kayo akakit na balo da na atin dakal pamurin din kaya nakan na ating balo kayang malilyari kete Pilipinas at concern la ketang malilyari king kaya katamong bansa. Atin labang binyeke as no Plaridals ne, atin labang binyeke kayong task na dapat yung gawan as no Plaridals? Actually. Pero siguro po itong pangsarili na mo po na the mere fact na may recognize pong may feature kami po, balang po, kami na po mismo, tinang kami pong initiative or mas ma-empower kami pa po na magpatuloy ka rin gagawan mi po. Balang mo, ita na po itang titake on na challenge mi po na pansarili na alida na po sinabi kaya ka. Sabi na ikit mila rin kutang kaya ka ne ating kutang Kenny, what do you think is the most pressing issue that affects press freedom in the country nowadays ne? Nanuya mo kayong panakit mo anti mong kay naka nano itang panakit mong challenge kay siguro kayong obrang ay niyan po pingketang press freedom talaga. Ito pong red tagging, ayan po, at pong disinformation na talagang lagamak po. Yan po yung mga pressing issues tamo po ngayon na talagang maragulyo po itong malang po domino effect, mga niya po itong influensya na po kayong decision makings na po ng tao, kayong perspective na po kayong alwa-alwang bagay. Sobra yan po makaka-apekto ta. At ito po talaga itong lalabanan tao po ngayon. Ba't di na ka ba may karanas o ating issue na ning The Angelite na may call ka, attention, uling masyadong meging kang matapang, karetang pepalwal yung articles, makanyan, or may bash ka, kareng estudyante, pero penalakaran me, itang kaya kayong sinulat, itang issue na niluwal na ning The Angelite.
Opo, atin rin po, Achi. Atin rin. Makanano mong hinandle ito? Ngayon po, bala po itang ketang sagot ko po ketang interview na kapag marakal pong bala pong mag-doubt kaya or marami pong marakal pong mangutang kung bakit linwal nini, bakit makani pagkakasabi nini. Itang bala po choose your battles para alin na kayo super mag-explain dahil kapag kung ano po itang linwal mi, apin na po ita. As is, ala naman pong alam naman po walta na burimi po natin pong personal agenda or personal motive. Ito po, itang minsan po, kasi po talagang power keng silence or pag-stay mo po na as is ito pong mga bagay-bagay. Uwa. Kasi kaya kami nga practitioners, makanya lakwas na nga CLTV 36, laganas kami nga mag-seminar, mag-workshop, keng journalism. Bakan ta mila akakalingwan retang ethics in journalism, no makanano may pang-apalala, may pamagbalita amin ikayo as student journalist atin mo naman bang makanyan, bang kanita, mas maging maingat kayo, kaya kayo nga pamagpasyag, pamagbalita, makanta? Opo, atin kami rin po mga trainings, workshops na attendan mi po and dito pong alwa, ikami po mag-organize din po. Kasi talagang kailangan niya mo naman uling baka nita. Itang balo mo itang kalidad na nitang papalwal yung impormasyon, itang makatotohanan niya based kang ethics na talaga ning journalism na. Ating ka bang tutukyan a mantra or nano yung prinsipyo at tutukyan mo na gagawa kang balita o susulat kang balita ning mag-edit ka karetang papalubda for the Angel Light? Siguro po itong mantra mi kay The Angel Light mismo itang serve the people. Siguro po kung ito po talaga itang focal point ninyo, tas kapag magsulat kayo po, ala kayo pong ilagay na pang sarili niyo po kasi po ito po itong focus nyo, it's for the people. Para karelaya po ita, gagawan tamo po. Neng susulat ka, nano mong atsukay nga kaisipan mo? Kasi ako po susulat ko, isipan ko ketang gagawan ko, buri ko antin janderen tao, buri ko api ni taing tuto, buri ko balansiya. Potang ika, nanula ring prinsipyo, pansarili mong prinsipyo, agagamitan mo, potang susulat ka, or maging guide mo na susulat ka. Ito po na, given na po itang burita mo po, atin janda po, itang babasan na. Pero siguro po itang talagang buri ko po na mangyari, itang realize na po kayong sarili na may enlighten na po, or may inform na po, at realize po kayong sarili na atik ko po palang dapat gawan, or atik ko pong contribute kayong society tamo, maski anak ko po, matuwa na ako, or magobra, or estudyante ko pa. Ito pong relevance, makakonect niya po itang story. Princess, nano mo yung kabalduga na para kaya nita nga miyabe kang metong karang 50 nuplaridals of the Philippines. Ating nga bang midagdagan ka ba self-imposed responsibility, midagdag yabay ta? Kasi pag makanya na, balo mo itaren, kaya pa mo, di ba? Ika ba, nano, may dagdagan bayat kaya kang balikat, kaya kang pago? Yung totoo po na aliman po, sobrang relax ko man po niyang may invite ko po, tas niyang may post na lang po. Pero realize ko po na, kasi po, ala naman po talaga ito pong recognition, alita naman po kukunanta kapag keng field po na ali naman po, kapag kayo po may credit, mag-stop na po kayong gagawan tamo. Kaya balang po super chill ko po niyang na may feature ko po, pero anyang pong bala mo po 2 weeks na po yata may share keng Facebook, pati po keng Holy Angel University, pati po keng department mi. Balang po areas po, madago niyang bagay talaga ini para limo po para ka na ako, pero keng The Angel Light po and kareta pong mga aliwa pa pong may recognize.
Princess, malapit na ka mayari kay nga kurso mong tourism. Pero akakit me ba ing sarili mo na ating kang maging future kay nga journalism kay nga maging bala mo komentarista or contributor for a media outfit itang makanta? To be honest po, ali kaya po akakit in the near future na magstay ko po kening path na ini kasi po talagang atyo ko po ken tourism field bala mo po after ng graduation ko. Pero sa tingin ko po aliya po talaga wala po kana ko yung pa magsulat or kung makanano ko man po pwedeng pwede ka pa pong pagpatuloy ni ining field po na ini baski ali lang po talaga atyo ketang field po na ita. Kasi balo mo minsan daratang mo kaya katamo itang balo mo itang minsan itang calling ne emo minsan daratang itang maranon minsan potang actually rin kay minsan kaya dakal ka rin kaya betamong practitioners ngene kay nga local media ne itang passion da king pamanyulat king journalism late da namo rin realize kapilan la pa mo din milo pero akit mo potang megobrala potang meg-report la ne akit mo itang puso da naisipan mo ay malwa ni yatang mamalitay ni ay malwa ni yatang susulat ni pero ingeta eda balo bayu baya pa mo pero uling at sukem puso na itang gagawa na at calling niya talaga ita mag-manifest ketang gagawan dang obra male mo ika uling at sukem puso mo after may nga pursue itang paninap mo kay nga kurso mo kayong tourism na miras na kaman kay nga keng journalism at sana mikikit ka takanta ketang panunay naman sana tamaputi na ako buwak ne balo mo rin kalupa mo kailangan tala mo naman keti baka nita lulwal itang katutuan pero ikam nanong panakit mo kay fake news lakwas na kay social media atin na bakya kayo inga mabibiktima na makanta atin kang akakit karing kayabe mong talasulat lakwas na mag-copy edit kaye o as editor-in-chief ating ka bang akakit makanta, makanano kayo ka-prone kareta, and makanano yung handle? Siyempre po kung ikami ping journalist, dapat bayo may lang po palawan, may fact check na lang po rin, may proofread na lang po rin, pero talagang magkamali kami pa rin po minsan. Lalo na po kapag urgent ya po mga yan, minsan po kaya pa magmadali, alwa na po palang itang sources or overlook ya po minsan. So, ita po. So, pag-handle mo po, marakal na kami mga pong editors na pwedeng mag-counter check. So, ita po itang ma-assure me po ngayon para ali kami rin po maging fake news peddler kasi ita rin po ibabattle tabo po ngayon. Yan naman yung kasantingan kapag talagang makalinya ka kay nga. Burik sabihin na ikayo keng The Angelite, student journalist kayo ne. Itang ating tamong gatekeepers. Etana mo kabud-kabud magpalwala impormasyon. Kaya bilib ko naman kareng student journalist kalupa mo. And anyway, congratulations ne. Princess, sana sabi ko ma-realized mo naman itang kaya kang calling kay nga journalism after naning kaya kang paninap aking kurso mo ngayon po ating kang panauling mensahe bayo katamayari king kaya katamong nakabilis akwentuhan. Opo, ali ko lang po sa sara itang doors of opportunities para i-pursue ko pa rin po yung journalism kahit after graduation, baski alwaya po itang career path ko po. Siguro po itang parting message ko rin po. Ito po, siguro po kareta pong mga kapwa ko po student journalist. Ito po magpatuloy tamo po. At saka alitamo po basta-basta magpatuloy. Kareta pong balutan na po. Pero maging open tamo pa rin po na matuto ng matuto. Kasi po, mag-alwaya po kasi yung panahon mag-alwala po rin tao. Kaya kailangan tamo rin po mag-adapt. Baski, sobrang po, minsan masakit po, pero kailangan niya po kasi. At ito po, maraming salamat po keng, dakala salamat po keng
mag-recognize din po, Kenny. And muli ka rin po i-congratulate DJ Ovivir Yes. na kapag kaya po Kapampangan na sila po yung the pioneer keng AUF po. Wow, wapin Congratulations, adwa kayo na pagmaragol tamong student journalist na may acknowledge ulining masanting yung dapat keng larangan na yan. Dakala salamat pa si Bayo Princess and good luck kaya kang maging career path Ayan po akilala tayo, kaya katamo nga pagmaragula kay nakang Kapampangan sana po from Princess and TJ ita pong kay AUF na miyabe mo naman ka rin 50 no Plaridel, sana po midagdagan la pang lakwas rin kay nakantamo ating masabal ating masabal king kaya katamong balen. King pa magbalik tamo po magkanta tamo pa at of course gambulan tayo ingamanong siswan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga! O hindi na naman, malapit na naman pong mayari kikatamong kwentuhan. Inya naman, babye ko na po kaya kayo. Kaya katamong amano for today. O yan po, kanong malulumod, pataraman kalawata na. Aro, naano ya kaya guburing sabihan yan, kabalen. Nga na pong Flor Dizon, pag nagigipit sa patalim, kumakapit, ana po, wapin po, daramdaman tayo mo naman yan in Filipino. Nga na pong Leonardo Pangilinan Katwa, ang taong nagugutom kahit patalim lalantakin. Kanane po, Diyos ko naman, koya, katindi na naman niyan. Nga na pong Ronnie Lumano, bala mo itang kasebyan naning Tagalog ang taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit. Nga na pong Kong Ronnie. O yan, itamo po, syempre po itang Kapampangan, tintamo talagang version, dareng kasebyan mo naman in Filipino, bakanta po yung amanong siswan, agagamit tayo. Pero dakal po pamikatago na makanya, daramdaman tala rin po tamo po tang sabyendang hanggang kempataram rugo kalawat ya, neng magigipit ya, reta po, reta rugong daranop reta po magkakasakit kembi, retang keras nan, reta mga hospital, makanya, po takay rugo itang makagawala rugong masantingan po rugo itang makapanakola po. Sana po retang makantang ating makantakabil yan rugo mapansin la karen pong kaya katampong gobyerno bakant aso pantala larugo mapilitan na gawang masanting pauli na po nitang kasakitan na pagdalanan po. Ita naman po yung panalangin tamo itang alana pong Pilipino yung dumanas makanita pong kasakitan. O yan po tintamo po shout out Kenny, iba't po kang Ken Eusebio congratulations po kanu kang kaya katameging bisita nandin ni Princess. Ang po Angela Manaloto, #Defend Press Freedom Wise. Ayan, wisely. Po po. Takal pong salamat kaya kayo nga na tinutukeng kwentuhan minanding Princess. At this point, muntata na kayong paninayan tamong kantaan po, King Amanong Siswan. O tara po, sabayan tayong kanta kayo. Kumusta ka, be? Panay na ka
kabe atin sang kaning bage-bage panena kang makaduko king biye mahibog ng sumuko ibili mo inge mayan kapayapan kaulan ala kang iagyuan inupanen akang tairan ilibutad ning kasakitan nakalakwan uling tutuna kang kaluguran kumusta ka be masakit man ning pamaglakbe kumusta ka be mabiyasang magkalakalalim itakid man kindi anting alang kaya be itas memoing ke kang lawe ating tang Diyos sa magbante ala kang iagyuan kang ginupanin akang tairan kiniputad din kasakitan nakalakwan uling tutuna kang kaluguran daralan mo maning peka mabayat itas may gamat ke kang iyat-yat talang ka manyat sa upaya ala kang iagyuan ingginupanen akang tairan king libutad ning kasakitan nakalakwan. Baliyo po rin kanta pong mapila na patigdigta mo po kayo ni kay nanupata. Official entry la po kayong songwriting competition na ning Center for Kapampangan Studies ning Holy Angel University. Uli pong partner tala. Dininan da katamo pong kopya ang pong permission na gamitan la po rin kanta nga retine. Kaya po appreciate tala. Gawala pong kayo nakang Kapampangan din. O yan, bayo tang mayari ka balen, gambulan tayo pa mo, inke katamong amanong siswan, dagdagan tala rin amano, akya kayong gagamitan. Inke katamong Kapampangan word of the day. O yan po na, puraksing. Ita pong keng signs na daramdaman tamo, atom, lenyo na. Ating niya palang Kapampangan ng atom. Apin po yung awas ang taang puraksing. Mayayari na po yung metong oras sa pamitalamitam tamo ngening Miyerkules. Bukas, o ini po na, atinta na pong bayong kaya beking kekatamong programa. Kaya po, maragulyang tao. Kung po balo kanini nung makanano ko pwesto kening set tamo ngay ni potang kaya be ko ne king kekatamong kwentuhan. Atin na kayong idea? Bitinan da kayo bawo po na maragulyang tao ining ka na akong kayabe pero sigurado ya pong mamietula king katamong programa inya po ne bukas antabayanan nyo kami pong adwa 94 days na mo po kareng manenaya king Giant Lantern Festival. Ako po yung kaya kayong malagong talasuyo at sing malago, syempre dyan nalumbang parungaw, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.